Kuzo kona kumazeyo miliyoni rukaga. Tapu 97 nizo zombekirwe omu bicweka 18 eby'omu magombora gaberere Kabingo, Kagarama na Nyamiyanja. Tapu 97 ezitombekire omu project ya Nyakigera. Pipeline yabireho ikabereho tapusi 51 hateze yongireho ne tapusi 46 ko kugita ni ngoro mbufunze nizo tapusi 97. Abantu abakwatwaho kutunga amaizi omutwaro gumwe rushanju na 60 niye omutwaro gumwe na 10. Kabuyonjo mwenda nazo zombekirwe mu ntebe kaniseje. Mwera nizaga go babahereza bataka nugakwataje kandi tunga district ntubaraganisa ahabo kwa sente ko performingaje batwongere sente nyingi na munongo mizi. Abaganyi bo mu ntebe kaniseje nibagirangwa mizaga nigije kuyamba omu buyonjo hamwe no kurebera makagabo. Zigaba kuba biregina gacharraga bireganya miziga manure. Hati agamezi Twenchi baretera kutambura umwanya muringo kugira ngo bafuneho cyenge hameiza amarunja nangwa no kozya. Tukatukera tuzayo tutahamizi tuinokuruha abana twabatekera shanga barzire Nduruse nwamanyo muri Sinjiro.